Oke, kembali ke siapanya. Lalu apa yang sudah ini kan yang bukan berarti katanya lah apa gambarnya apa tu apa kan itu sekarang yang ini kan kita putra bumi hungkang tu Palestin Pinisek dan cok-cok tak. Nah, kemudian itu nah. Cái bông chỉ thích mà pinisek dan cok-cok lại ra tay cok rồi. Và thiết san non sao? Dia langsung mulai tu itu tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk yang akan alamat kita mau info juga lah pasti mungkin ya kalau kita kan kan alun itu milik lah tapi itu solusi kan itu dan kini ke proyek kami mana pasti samudri ki cengpen kini ada kan koran mau kecau ruptalin katalon apor masai alam di posan nama ciru por ciru lo kajong ciru kata anu matina ciru lo dan pada ini dan jibili program cengpen latung kithi kisang kithi sedang cengpen ini nongi Kang puji apor, ruptalin anu ke kang puji apor, anak pelak peduli peta, semasa nama saya di porter sih, jurul. Dan sini di padang lo, ada apa bela lo, keceng ada pi koran kap, mana sekolah kap, isi koran anu kita mana sekolah, lampu hit pensi, milik anu ke, bos pokok kalau tidak ada pun. Jago pokok ada perang, ada perang dan baca buku yang lo MC lah, baca Genesis setar, ada kali tu pastor puri po. Nah ini puri dat poin kan ini pangkeng setpo. 15. 28. Genesis 28:18. Genesis 28:18. Jacob put forth a draft for the ground. Kichipuya along and see. Laga kipuji of Han Elo. Laanam kewadai jisi along laakha jil ajam ki. Ko khas karen sarkar ini bhashan lagan. Manuel batti samandali. Bukan kau phog chakadong hai. Ini po sapo kajong thera men pese pura. Lalu ini kamu dengke posisi cerulo. Langkong jam kalau jo suang deng pipli, deng so. Odun den non. Sama. Tanang kiri jodoh payah kong angker mah. Kasan muda baju itu dia kanlo, telah soteng sama mana man pipom ni kanlo. Itu unda jo, siapa long kelon te, siapa tu long kelon te, apa semua tentu. Kasi sapi mau unda kenang sot itu bay belong tamih long lo apang tamih atau makam. Kasi nonin kon koi rak phok eklem. Termasuk tikuk temang dolo songmong tamih orang mengarap teng josi ko phang pun bom lo. Lalu kini anong elo mau phewe tum ke aciri na mau hium da phereji. Kaptang ni sok cek dili ang bong tamih anam sera pura anam sera mulo. Jong eklem ci pedung te anam ni hang teng. Anam aron teng dam tip lo te cek. Wong anam lo dam teng teng dem lo pelung te jutpo. Lah siang tek mau phewe aciri na lah tolam te dem pulo. Kasi soal orang tamai mau pilih tamai atau klaim menjadi ding bom do nama thalo kita thelam lah mah kita orang ting jadi anam ni kan ting anam ni pun. Puta hem pusi itu maphan era bom lo. Thus far has the Lord helped us. La sila bang soar longamen ke akirap arlo stone of help tu si ada ke. Tiga song tasi non taning kan ko rapoja hem pusi bang so Emmanuel Monduli phanang Japon bom lo. Pinian yang kan ko rapo chok chosi pinian bang ke rup talon
ruptalin betul pu ruptalon ame karcu itu teman tolong lo la sini dia putol ada akimia la bible la tulang la tumke isi kereng at arlong so tha lada isia pitor ang pihinia ne sopho nangli tum kereng at arlong so thak le wang non la pen karjong anat arnam kardo mehem ki kim I arlong cheplang la pen la bangso kardo mehem arlo Jisu Kristo penajo arnam kideng me karjong thok he ki thok ji aphan kang thira ku sar tum cheplang no lage uwi mi dum phan ke phalam lo asosi ke tok lo Emmanuel Baptist Church U Department Silver Jubilee 1995 to 2020 God with us lage mutiane PC anai so engkora thom itu melong ke doverana ba itu melong ke dudunana commemorative stone laid by Reverend Davidson E.T. General Secretary Karbiang Long Baptist Convention in presence of Mr. Longbir Tera Secretary Emmanuel Baptist Church Youth Department Mr. Denin Tiso President EBCYD on this day the 16th of January 2020 lah hello Siluji apita mana anghap kang tiba kang tempo po supo kang kiramen dan Harun sirat ingko rakosi isi along andai si isi along hem pujong si hem yendunde te kikim atum cepatu naji hem pujong si rong supira yende te keton atum ton naji bagi hasro babakan thelo anam sana Sini ngata ke don itu mapo arna bati diwa kampuna ni itu nang kan surupar kilo asema Emmanuel Baptist Church ningkan ko rapo nang itu makan sejapa mi dan pini rumtalin itu nang pan ke kroy rawa korti injil to pen talon rong rap ka report nang pan surupar kilo orang ke bendel arna itu langgar bosi itu kilo Japan pos ko karjong kan thiramen pen meli itu dan olimo Asa pensa ng gudong project hanse tumiwilang. Lala laso what laso win pen. Bong nak lang bong. Video 타고 갈 때 비고. Siap. Oh, salut ya.
Tôi ta nốt em hô lao xì xì bờ tê rờ lương ngân bông mà lì áo đầm đầm xì alang xì rồi kỳ đưa sông để cười con vừa sao đâu rồi kenapa nak? Tolong nih lang mo. Lang luôn. Alang si rồi kỳ đưa sông lên Oh, kau kan bukan. Hal hal ayam andam sini bu. Hala, ini nama kau tu, ini nama mana bom lah. Ni orang mana buat nama orang tu kan? Pina rasa rakan coro parpilo. Pini nikan ningkora kau cakap pi itu Januari macam kau itu terani. Lagi Emmanuel Baptist Church nikan ningkora kau cak. Labang so nikan ningkora kau dah cak si Emmanuel Mundali Ruptalin asengkan. Asal Ruptalin kacau dia fancy itu sedang lo. Lain pini lebang ke itu relation dulu. Relation dulu. Laki mi a charge pen, dak abang a charge along si. Ako abang a charge long pen, aki mi a charge long an. Laki ni tum hempuanong laki boleh phano, hempuarat jan dia phano. Lapen ke ahok pet, arno pan kacini dia phan. Nasi labang so version tu TV. Nasi pini labang so ni kan kau rapo nak cakap hutan.
arna ni drum fan ni kana ngaro pho on sa su ka same pe yok la pen ke non ni ngaro ni ngasan si non to ka chu ta ke arna mano pasin to ma si pini manuel munduli arab an la pen ni tum adung ngarai mate ni tum fellowship aro tum anta me nang ching rum si labang so areli itu kibi pon situ dum lo ka do ko e fan me churu pa ke la pen non ni tum labang so reli non tum baji kep alo tangte ni tum ington ko baji kep pen baji krisia philu tangte baji krisi pen lo tangte ni tum ko labang so silver jubilee labang so service ni tum pangcheng pon po la sia su service e dharo baji pen ni tum baji hinian ni tum doji la pen labang so silver jubilee la so katalon la so karchu bangke bini ni tum piyul ko po pen labang so rup talen karchu laga ni tum arkoi achiklo ajo siken isipen bangcheng ponsi pinion ni an ikres rock angbong itu labang so isipen si program itu mentono halabang so program tengsi pini bangke karchu bi mate pini ke foundation day laso foundation day long beston ponsi labang so rup talin karchu amai itu intu pono kasi labang so ni tame itu non nodak mondli banalong pen anang lelong non mondli banalong pen dong ko puthot mondli mielong ko non jigam tipo pen ada kum service to tipo la non non pardon ala madong lang ya anong adong da sereng la pen piri take up in charnon sereng ri chumolok hempu ni to am pojiwo hempu no pan ro par pigla nang kahon nang kang jin sore tawan pisala henu pik pa pethelang sabe chitu chitha chalang sala chalang jim ban waja pethelang sabe nang tumara kang jin sun pisi ni to faning wailo ni to apap dialon tum kar jong pe joglo non ni tum kereng bom la nang sini tum man reng pi bom lo sereng ti gan nang kam no pasen ba dang lai policy peleng pening kan ko fo ni tum nang kam ban claim lo la pen tum monduli la pen fellowship ni tum pat bom bom se ni tum imanol monduli tame pinian don hitti a dona ni tum talo aru ni tum na onglo hempu na pat pat oya ese hempu jola ni kan ko fo don sa don ka son de tum pe yok se ni tum han ko ni kan ko fo tum ko na fan kero bat long ko na kon rolo non ke yang jani kan an tame na tum long chi donora anu tere bang tene ke kroilong tame nang kar jong thir ki pem purura ni tum nang mondile ke me phan nang mondile ke chaw phan nang mondile kang thir phan nang mondile kang ta phan nang ran na nong te kon mom thege phan ki chan mom thege phan kar jong thir pe nang chi pem purun thai pu no ni to lobang soro li ke bi ke la dakhan lo ni tum so frustration ke ki bi dang ko la lo jene tum ni kan ko fo ke chaw din karong la se mondili ban pen mondili ki mi pen mondili ban an mondili ban pen mondili ki bi an tum sek eni tum keng chi ben tum helalo athi pin ma labang so mondili ban long pasin tum labang so Emmanuel amhang thelo la pen non adim ki bi he ko de se adim ki the nang no pilon tum long lo hara tu drag lo la se pu di tum tek ne la se hala dak pen non an tabine tum bang bom lo sinon labang so precision tum dak pen ako puthot tum jiwai tu ko hempu nang ka jong the ben pen pu no ra labang so aruli success bagat ki pan na pen pu no tha la so precision success pan na pen pu no tha pen na ki tu no tha anu ter bang tena ka no pen do ga ben na pen hil me ja kong kara kang jin sok lo ya phansi pe jaw bang Yesu Christ mes na ma chuni jalo amen Poisa hadang dulu, kadang pikuk dulu tu nanti masuk hati sang tu.
Yeah. Nàng mới pik luôn. Yang long Baptist Convention General Secretary along the city to Mpa now you may have some you testing a pin chong arm ni to po na teaching wa na pana ke perfect law na kan hol pena kan jinsu kai ke ta me prek pre la pe na bang putin anu tin phan ta me na hisap and pet la pe ni tum achu ijeng nata Bobi dia jiapat, nah lakha kai kita tu, labang so teke, ini lada Emmanuel Baptist Church, alang itu labang so menduli ke sengten ini anu kai ko lapam, nah jarun penelo, wan penelo, dan alang itu non nang, ini hangateng kasi nang rat chan bom si, non te bom kun te lo ko na pam tu la itu. Abang somondoli ingkang ko rapo atake chok pera jo inilah tali na mai karchu eman polong lo lapen labang so petik tang jai mega teng pen alang litum pedabla
lama kang thur la pen long e kang pu ka do we jai me ju gat pen ada ini ka do me hem pen ha ban ka do me hem an sta me tu ma lu bache je ada procession program ta me ma ya dum pen me pen ni sem ba ke chun thek me ko sin pa asi non pini itum lu suni kan ke ro gar chu ya jai me ko an sta me ka jong ti pen rab dun tha la jai me galong ang deng kita bang hor kita ko te jing do an pha sta me na le ja dun tha la pen na hi ru me pi dun tha la pen na lam ke ban je bang pen cho che tong dum an ta me reject ni tum hi ru me ke long du je phan le tong tin da cho te lo tha asi non ka do ko venang ke rap tang an ta na pon pa ke ru pi si ka pe jo ba ji so men pen ke ru ko sa dom amen